bok ljudi, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Evo nas opet zajedno. Dobro. Ja sam sretan. Ti si sretna, dobro. Ja sam sretna. Super. Ja sam sretna zato jer ti si sretan. Dobro, šta ćemo danas raditi? Nešto broja. Ako ja znam broj. Danas ćemo se igrati brojevima. Znači, napravimo ćemo jedan izazov gdje ćemo pitati moju Rachel da pročita brojeve. Znači, možemo krenuti. Dobro. Spremna? Čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znam. Dobro, to je do 10, a malo više? Budemo vidjeli. Ok. Kaj Prvi to? broj, Ajde, što ćemo ajde, kaj? pitati kako se kaže na hrvatskom je broj 5. Dobro. Kaj je to? 55. 555. Dobro. Ja sam dobra, a? Super, za sad smo odlični. 5555. Bravo. Dobro, dalje sljedeći je... Opa. 55555. Bravo. Aj da, ja znam sve. Ok. Ovo? 500... malo. 500... Aha, 555 tisuća. 555. O, bravo. Sada? 5 milijuna. Jel tako? Tako je. 5.555.555. Jesam dobro vam? Bravo. 55.555.555. Dobro. I zadnji je... 555.555.555. Bravo. Aj si ge? Bravo. Onda sad. Sada idemo malo sve ubrzati. Da vidimo da li ti to možeš još brže. Koliko Znači- minuta trebam? Pa, Oko... evo, budemo štopali. Može? Možeš i 2? Ajde, malo udahni. Spremna? Aha, za malo. Milijuna, tisuća i... Idemo od početka, od najmanjeg broja. Opet iz početka. Ajde, Ne ajde, znam. samo brzo. Ne znam. Može, 3, 4, sad. 5. 55. 555. 5050. 5555. 55.555. 555.555. 5.555.555. 55.555.555. 555 milijuna 555 tisuća 555. Ok, evo, malo zapinjemo, ali dobro je. 555 tisuća. Koncentracija. 555 milijuna 555 tisuća 555. Bravo. To je to. Sad opet da miksamo. Dobro. Znači, izvlačimo broj. 5555.
555,555. 55 milijuna 555,555. 55,555. Ah, 500. It's not pet bug. Je tako ili ovako? Ne, dobro, A, ne. dobro, samo slika na opačka. 555 milijuna 555,555. Bravo. Dobro. Ok, evo, super, bravo. Nešto komentira. Pa mislim da si odlična i da ti super brojevi idu, tako da... Dobro je, bit će to ok. Brzo ide dobro. Super. Super. Svaka čast. I to je za to, evo. Danas smo se malo igrali brojevima, a sutra ćemo nešto drugo. Bye bye, doviđenja. Doviđenja. Subscribe and like. Yeah. Subscribe and like.